Mwiriwe neza abakunzi b'amakuru yacu, nizere ko mumeze neza by'umwihariko dukurikira aho waba uherereye ahariho hose. Uyu munsi rero amakuru ahari uyu mugoroba niyo nje kugira ngo tuvugeho. Aya makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari murabizi ko ari cyo kintu cyacu. Uyu munsi turagaruka cyane ku makuru akomeye cyane ari gukwirakwira ku ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku bitero simusiga M23 yagabye kuri FARDC. N'amakuru arebana n'ikoreshwa rya drones mu ntambara ya M23 ndetse na FARDC n'indi mitwe yitwaje intwaro ndetse n'abarundi ndetse n'igitero bivuga ko cyagabwe na M23. Amakuru ari gukwirakwira avuga ko M23 yagabye igitero cya drones ku bantu cyangwa se n'ibirindiro by'ingabo za leta ya Kongo mu gihe ibintu bikomeje kuba bibi cyane mu bice bitandukanye bya Kivu. Ikindi kintu gituma iyi nkuru ikomera cyane cyangwa se ikomeza kuvugwa cyane ni izina ry'uwitwa Eric Prince, umunyamerika wahoze ayobora Blackwater, rikomeje kugaruka cyane mu bikorwa bya drones bifasha FARDC. None se iki gitero cya M23 cyagabwe gute? Ni bande bavugwa cyane ko bagambaniwe cyangwa se bagambiriwe? Niki kivugwa muri iyi nkuru? Nicyo nje kugira ngo tuvuge. Mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo, drones zimaze kuba kimwe mu bintu bikoreshwa cyane by'ingenzi ku mpande zombi, aba ku ruhande rwa M23 ndetse na FARDC ndetse n'indi mitwe ndetse n'ingabo z'abarundi. M23 ntabwo ari umutwe urwanira ku butaka gusa, hari ibimenyetso by'uko uyu mutwe wagiye ukoresha drones mu bitero ku birindiro bya FARDC n'abafatanyabikorwa bayo. Raporo Critical Threat Project yo muri Gicurasi 2026 ivuga ko M23 yagabye ibitero bya drones ku kibuga cy'indege cya FARDC Ikisangani, aho hari ibikoresho byinshi bya drones bya FARDC ikoresha mu bikorwa byayo byo mu kirere. Iyo raporo ivuga ko icyo gitero cyari cya kane M23 yari gabye Ikisangani kuva ku ntangiriro za 2026. Ibi rero byerekana ko M23 ifite ubushobozi bwo gukoresha drones mu bitero bya kure cyane. Uyu munsi rero video twifashishije cyangwa se source z'amakuru yacu muri iyi nkuru zigaruka cyane ku gitero cya drones bivugwa ko M23 ariyo yagabye ku ngabo za FARDC. Makuru ari muri iyo video cyangwa se mu binyamakuru twagiye dukuraho havugwamo abantu bari mu nzego zikomeye cyane ndetse hakavugwaho misiyo yari yatanzwe muri rusange, ariko hari naho tugomba kwitonda kugira ngo tujye dutanga amakuru ya nyayo ndetse twamanje gushaka source koko zanyazo. Kugeza ubu ntabwo buri kintu cyose kiri muri video cyangwa se kiri muri source zacu dushaka amakuru cyabonye igihamya yigenga ihagije. Niyo mpamvu tutavuga ko amazina yose n'umubare w'abahitanwe n'icyo gitero byamaze kwemezwa neza ku mugaro kuko ntango twari duhari, ahubwo icyo dushobora kuvuga tudashidikanyaho nuko M23 yagiye ikoresha drones mu bikorwa bya gisirikare byayo ku bitero simusiga, kandi ibyo byemezwa n'isesengura ry'abakurikiranira hafi intambara ya Kongo muri rusange. Ikibazo abantu benshi bahita bibaza ni iki ngiki: M23 yaba yagabye igitero kuri bande uyu mugoroba? Amakuru ari muri source zacu z'amakuru agaragaza ko igitero cyari gifite intego yihare kandi ko hari abayobozi cyangwa abantu bari bafite inshingano za gisirikare bavugwamo cyane. Ariko kubera ko amakuru nk'aya ashobora gutangazwa n'imane zibifite uruhare cyane mu ntambara, birakenewe ko ategereza kwemezwa n'andi masoko yigenga. Icy'ingenzi nuko icyo gitero cya drones gishobora kuba gifite akamaro kanini kurusha igitero gisanzwe, kuko drones ishobora kugeza cyangwa se ishobora kugera kure igakurikirana intego igatera igisasu nta ngabo nyinshi zigomba kwegera aho igitero kiri kubera muri rusange. Uyu munsi intambara yo muri Kongo ntabwo ikiri iyo kurasa imbunda gusa, ni intambara y'ikoranabuhanga. Ahubwo FARDC ifite drones zikoreshwa mu kugenzura ndetse no gutera ibirindiro bya M23. M23 nayo yagiye ikoresha drones mu kugaba ibitero ku birindiro bya FARDC. Urugero ruragaragara cyane ni igitero M23 yagabye ku kibuga cy'indege cya FARDC Ikisangani. Raporo ya Critical Threat Project ivuga ko M23 yakoresheje drones nyinshi muri icyo gitero, ndetse zimwe mu ntego cyangwa se igipimo nyacyo zari ibikoresho bya drone defense ndetse n'ibigo bifitanye isano n'ubuyobozi bw'ibikorwa bya drones FARDC.
Ibi bivuze ko impande zombi zigerageza kurimbura ubushobozi bwa mugenzi wazo mu gukoresha ikirere muri rusange. Noneho tugeze ku muntu w'ingenzi cyane muri iyi nkuru ukunze kugarukwaho cyane na bamwe mu bantu bakurikiranira hafi ibigendanye n'iyi ntambara yo mu burengerazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nta wundi ni Eric Prince, umunyamerika azwi cyane kubera kuba yarashinze icyiswe Blackwater Society y'abikorera mu bikorwa by'umutekano. Ubwo ngo ni ba mercenaires cyangwa se ba machinare uko wabita ko ariko kose. Mu ntangiriro z'ibihumbi 2026 Reuters yatangaje ko Prince yohereje abantu ndetse n'ibikoresho bya drones kugira ngo bafashe ingabo za leta ya Kongo mu bikorwa byo kurinda ndetse no gusubirana Uvira. Ibi byatumye izina rye riba rimwe mu mazina akomeye cyane yavuzwe mu bikorwa bya gisirikare bya Kongo, kandi hari impamvu Uvira ari ingenzi cyane. Uvira iri muri Kivu y'Amajyepfo hafi y'umupaka w'u Burundi, kandi ifite akamaro gakomeye cyane mu by'umutekano ndetse n'ubucuruzi muri rusange. Iyo FARDC ifite drones zikora neza, ishobora kugenzura ahantu hanini itohereje abasirikare benshi, ishobora kureba aho M23 iri, ishobora no gukurikiranira hafi imodoka, ishobora no kumenya aho ibirindiro biri byabo bahanganye, kandi mu gihe drones ariyo igitero ishobora no kugaba igitero ku ntego iri kure cyangwa se igipimo cya nyacyo kiri kure. Ni nayo mpamvu M23 nayo iri gushaka uburyo bwo kwirinda cyangwa se drones za FARDC mu gukomeza gukoresha izayo. Amakuru yatangajwe cyangwa se atangazwa mu 2026 kugeza ubu agaragaza ko M23 yagiye ikoresha drones mu bice bitandukanye. Muri Nyakanga, Critical Threat Project yavuze ko hari ibitero bya drones byavugwaga ko byagabwe n'ingabo zifitanye isano na M23 mu bice bya Fizi. Hari n'amakuru y'abaturage yavugaga ko igitero cy'imurima cyahitanye abasirikare ba FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi, nubwo imibare n'ababiguyemo bitari byamenyekana cyangwa se byemejwe ku mugaragaro ku buryo bwuzuye n'amasoko yigenga. Ibi byose bitwereka ko drones zamaze kuba igice cy'ingenzi cy'intambara ku buryo bukomeye. Iyo dusubije amaso inyuma, intambara yo muri FARDC yo muri Kongo plutôt nimvuze FARDC kandi aricyo gisirikare cyabo, yari isanzwe ishingiye cyane ku basirikare bari ku butaka. Ariko ubu ibintu byarahindutse cyane. Umuyobozi ashobora kuba ari kure cyane, ubwo ni ukoresha iyo drones ari ku murongo w'imbere ariko drones zikamugeraho. Ikigo cya gisirikare gishobora kuba kiri kure cyane ariko drones ikakigeraho. Ikibuga cy'indege gishobora kuba kiri kure ariko drones ikakigeraho. Gishobora kuba gifite n'abasirikare benshi ariko kikaba intego y'igitero cya drones. Ibi bituma abayobozi b'impande zombi bagomba guhindura uburyo bakoresha ingabo zabo. Igisubizo ni yego. Niba M23 ikomeje kongera ubushobozi bwayo bwo gukoresha drones, ishobora gukomeza kugaba ibitero simusiga kure y'imirongo yayo. Niba FARDC nayo ikomeje kubona drones n'abahanga bazifashisha, ishobora no gukomeza kwibasira ibirindiro bya M23. Ibi bishobora gutuma intambara irushaho kuba iy'ikoranabuhanga cyane ku mpande zose, kandi bishobora no kugira ingaruka ku baturage. Ku gitero cya drones iyo kidafite amakuru ahagije, gishobora no kugwa ku bantu batari abarwanyi. Nubwo intambara ikomeje, ibiganiro by'amahoro ntabwo byahagaze burundu. Hari ibikorwa bya diplomasi hagati ya Kinshasa na M23 ndetse hari n'uburyo bwo kugenzura iyubahirizwa by'agahenge. Raporo ya Critical Threat Project yo ku tariki 7 Kanama uyu mwaka turimo yagaragaje ko hari ibikorwa byo guherekeranya imfungwa hagati ya leta ya Kongo ndetse na M23 byafashijwemo na Croix Rouge mpuzamahanga. Ibi bishobora kuba ibimenyetso cy'uko nubwo intambara ikomeje, hari inzira nziza za politike zikiriho, hariho ibiganiro bigiye bitandukanye. Ariko ikibazo nuko ibyo bikorwa bya gisirikare bikomeje kuba ku butaka. Bakunzi b'amakuru yacu hano kuri Kaura Info, icyo twabonye uyu munsi ku tariki y'uyu munsi nuko M23 atari umutwe uri kwirwanaho gusa ku butaka, ahubwo wagiye gukoresha drones mu bikorwa byo kugaba ibitero kubo bahanganye, haba Barundi ndetse na FARDC n'indi mitwe nka Zalendo ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro ihanganye nabo. Igitero kivugwa muri iyi video cyangwa se muri aya makuru twagiye dushakisha twifashishije, ni kimwe mu bikomeza gutuma abantu benshi bibaza kubigendanye n'ubushobozi bushya bwa M23 uri gukoresha ikoranabuhanga ku buryo bukomeye. Ariko tugomba gukomeza gutandukanya ibivugwa n'amakuru ya nyayo n'ibyemejwe, tukamenya kubitandukanya, ndetse n'abandi bantu bigenga bagerageza gukora inkuru ariko zikurura abantu, cyane cyane mu mazina y'abantu, umubare w'abahitanwe n'igitero n'intego nyirizina y'igitero. Tuba tugomba kwitonda cyane kugira ngo tujye tubaha amakuru yizewe neza. Ikizwi neza nuko M23 yagiye igaba ibitero bya drones uyu munsi, ndetse na FARDC nayo ikoresha drones mu kwibasira M23.
kandi Eric Prince we afite aho ahuriye n'uruhande rwa FARDC mu bijyanye n'ibikorwa bya drones muri Uvira, cyane ko afite inararibonye mu gukoresha intwaro nk'izo, ari nawe muntu ubafasha mu guhangana na M23 nk'uko Reuters yabitangaje yuko uyu Eric Prince afite ubunararibonye mu gukora intambara. Bityo rero intambara yo muri Kongo irimo kwinjira mu kindi cyiciro gishya, intambara y'abasirikare ku butaka ariko n'intambara ya drones mu kirere ikomeje kuba akasa mutwe. Ikibazo gikomeye cyane gisigaye ni iki: M23 izakomeza kongera ubushobozi bwayo bwa drones cyangwa FARDC n'abafatanyabikorwa bayo bazayirusha ubuhanga? Ibi byose nibyo gutegereza tukareba. Komeza gukurikirana amakuru yacu kugira ngo umenye bizakurikiraho mu yindi ntambara y'Uburasirazuba ibikomeje kuvugwa muri rusange, ariko amakuru ya nyayo koko. Ngenda kubwira nkakubwira ibintu uko bimeze, ibyemejwe n'ibitaremezwa, tukamenya kubitandukanya kugira ngo utazajya ubona amakuru akubeshya cyangwa se akuyobya muri rusange. Murakoze. Iyi ni Kayihura Info, kora subscribe tujye dukomeza kubana umunsi ku wundi.